Abaibai atachin kastoindenyon en tugul oleimi ak inye neikerech sobit atachin betutab raini nekokoib eutab Jehova sobit ketuye kora betutab raini. Kakebwan en arawek chekosirto nyon en inguni kebendi kikesu arawet nebo 8 sobit kinam nebo 9 kokoib eut nebo Jehova sikityan kemi kora kune ak ketinye konunotyot nebo sobet yamenge kemwochin kongoi Jehova amun kokwaiwech nemie ak koribech. Koribin inye ak koribon akane. So yamenge kilosun Jehova betutab raini amun kakokonech betut nekiyot inendet. So yekitesetai kibagenge kikurenon Mrs. Chirchir ak kaniset neomi kibagenge ko AGC Keongo. Namache atachin sobit kinam tugul tuyet kotar kikesu akwa Jehova koberurech akwaiwech nemie. So yekibendi kinome kebendi kemwoe ng'alek chemi Habakuk kurgat 2 ak koitet 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesa. Jehova kwanda, Jehova werit, Jehova tamirmiriet netilil. Anyone taing'ung Jehova en kaming'inetabkei en betutab raini. Alosun Jehova atorori kaineng'ung. Kongoi Jehova amun konunotyot nebo sobet. Kongoi amun en chomyeng'ung nemelotuchi Jehova nesobe koikeny. Ne kongoi amun ichomech kou kit nekiu Kiptayat. Kanyon taing'ung akobit asom nyoetab kat. Sokot komi kiy age tugul we Jehova nenyon nekokeyai nemanamegei ak taing'ung. Itilile Jehova nesobe koikeny. Sobit chekibwone taing'ung ot en otisietab betutab raini. Ityo kot magutikab mugulelwekyok. Kongoi amun iwendi ng'ololwech Jehova nenyon. Aiwendi kora Jehova iberuri agenge en echek. Ot en ichek chekerech en tugul olemi Kiptayat. Kanyon taing'ung kora Jehova nenyon samut ichek ak amut kora laitoriat ityo kot magutikab mugulelwekwak. Ara ndoisewi kwandanyon yemach ketesetai kotar kikesu kemwa kongoi. Amun asakoyoni en kainet nebo Jesu Kristo itindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanetab chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jesu Kristo werinyin, nekikinege Kiptayandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisibergei ak Maria, kikinyalil en bolotetab Pontio Pilato, kikikartat, kiime ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab 3 komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet ak koteben eutab tai nebo Jehova, kwanda, kamuktoindet, tun nyone kokeny korwokyin chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat nebo cholwogik, ng'etietab borwek ak sobondab koikeny. Amen. Kilasu Jehova nguna, negonega berurenyin, kilasun kwanda ak Jesu, ak tamirmiriet netilil. Amen. Boroindo nekiben inguni ko boroindo nekinyoru saet ne en atkai tugul ko chang tuguk chekeibe koba taitab Jehova en saet. Yekibendi kesoe kenyoru tiendo 107 en tienwogikyok chekilosunen Jehova nemwoe kole Jesu Kristo yetindenyun ak yeibata kenyoru saet kondoisewech Daisy Chelang'at. Jesu Kristo yetindenyun, ko weritab Jehova, kimong'e konyi kipsengwet, konyomo sikoyete. Kiptayandet konetindet, Jesu Kristo yetindenyon, toretindet kasobindet, neisobi chitugul.
Kiptayandet konetindet Jesu Kristo yetindenyon Taretindet kosobindet Neisobi chitugul Chube Neberure Jehovah Kiptayandet konetindet Jesu Kristo yetindenyon Taretindet kosobindet Neisobi chitugul Nangewech kongoi en tiendo nekakenyoru. Ongenam tugul kanet sikenomchin magutik chekindei taitab Jehova. Ongesa. Jehova kwanda werit ak tamirmir netilil, nangewanda ng'ung en saisiek cheuchu. Nangewech kongoi en ripset ak chomyet noton nekairibech kot ko nguni Jehova kilosu kaineng'ung. Jehova nangewech kongoi kora en kamutunet nekaimutwech Jehova kot keityi betutab rani. Kiwekun kongoi Kiptayat ak kitororin atkai tugul. Jehova nangesom nyoetab kat en lelutik chekakelel Jehova. Chekokibwat ak chekokeker chekakemwa Jehova chemanamgei ak taing'ung. Jehova kokakisom nyoetab kat sikobit ingesoe sautichu Kiptayat koit kabarak kipsengwet. Jehova nanasochi biik chechoto Jehova chekonyor nyasutik en korikwak Kiptayat anan ko emotinwek cheterter sikobit itoret ichek Kiptayat ak ikoi kakaikaet en mugulelwekwak sikobit icheket chesoptos Jehova nesobe koikeny ko sikobit kolosun kora ak kotororin Kiptayat nesobe sikobit kilosun ak kitororin Jehova atkai tugul. Jehova nanasochi kora biik chemiondos en betutab rani chemi sipitalisiek chemi kora korikwak Kiptayat chekose ng'woninwek en borwekwak Kiptayat nesobe koikeny chemiondos mionwogik cheterter Kiptayat nesobe ko kosochi icheket sisob Jehova sichoru tamirmirieng'ung netilil Kiptayat sikobit kosob ichek Kiptayat nesobe koikeny sikobit ikoi kora kerichek chechoto chebo kosobet Kiptayat nesobe koikeny sikobit kosich noto kayanet ak kosich kamong'unet Kiptayat sikobit tokotororin Kiptayat atkai tugul. Jehova mautien kora lagokab sugul yemi en korikwak Kiptayat nesobe koikeny ko sikobit kora ikochi atebet nemie Kiptayat amat kobwat ichek kabwatutik cheyachen Kiptayat nesobe koikeny amun kingen kele yemi lagochu Kiptayat komachomchin setani Kiptayat tuguk chemiachen nekakikirinde Kiptayat en betutab rani sikobit itonosechi lagochu Kiptayat nesobe koikeny sikobit indoisechi en yemi Kiptayat nesobe koikeny sikobit ikochi kakuyet ak ng'omnotet Jehova nesobe yemoe kosomondos Kiptayat ingosomonso Kiptayat ak koteshi kora ng'olyondeng'ung Kiptayat nesobe sikobit indoisechi ak iyochi chemiachen Kiptayat nesobe koikeny.
Ara Kiptaiyat matemenenin ki kingen kele isindani chuto tugul Kiptaiyat nesobe koigeny. Mautyen kora pastaek Kiptayat en yemi. Sikobit ngwamda ng'olyondeng'ung Kiptayat nesobe koigeny. Ko sikobit ikimit ichek ak ituch kora en korotiguk Jehova nesobe koigeny. Amun kingen kele manyumnyum kobaibai shetani Kiptayat nesobe koigeny. Ako kisindoni amun en ng'olyondeng'ung Kiptayat nesobe koigeny. Yemoe kemwoe ng'olyondeng'ung Kiptayat kesindoni inendet Kiptayat nesobe. Sikobit ituch pastaechu Kiptayat. Yemoe kokoito ng'olyondeng'ung Kiptayat koyom emotinwek tugul. Ko sikobit ituch ichek Kiptayat. Mautyen kora Kiptayat social medias Kiptayat. Yemoe kotesetai program age tugul Kiptayat nesobe koigeny. Iyeku netononi ak iyeku nendosewech Kiptayat nesobe koigeny. Yemoe kikoitoi ng'olyondeng'ung Kiptayat kotiny biik tugul Jehova. Koek inye nebongoni tugul Jehova nesobe koigeny. Jehova mautyen kora biik choton chemi emotinwek cheterter, kandoik Kiptayat nesobe koigeny. Ak biik alak Kiptayat chemuch kora komoe ng'olyondeniton Kiptayat. Ko sikobit indoisechi ak ikoi kora melelda nebo ng'olyondeng'ung. Yemoche ot koyoe siasa Kiptayat nesobe. Kobit kora indoisechi Kiptayat nesobe koigeny. Simoutyen akobo ng'olyondeng'ung Kiptayat. Sikobit komonde tai tugukab ng'wonduni Kiptayat kosir chekuk Kiptayat nesobe koigeny. Sikobit ikimit ak icher mugulelwekwak Kiptayat nesobe koigeny. Mautyen kora kosochi Kiptayat myoni bo corona. Sikobit iste Kiptayat sikobit kilosun kora ak itororin Jehova nesobe koigeny. Amun kingen kele emet tugul Kiptayat kosoe akolenen nyoiwekat en myonitok Jehova nesobe koigeny. Ako mwoe kole iste myonitok Kiptayat nesobe koigeny. Nakasa ale sindoisewech en atkai tugul Jehova nesobe koigeny. Ara sitoret chitugul any Kiptayat nesobe koigeny. Chamamwa ak yekamwa Kiptayat nesobe koigeny. Kosoiwon tamirmiryeng'ung netilil en kipsengwet en kainetab Jesu netindenyon. Amen. Kwandanyon nemi kipsengwet, ingotililit kaineng'ung, ingonyo bounoteg'ung, ingoyagak en ng'wony mageng'ung, kou yekiyai en kipsengwet, konech raini amitwogikyok chebo ra, ak inyoiwech kalelutikyok, kou yekinyonjini kat chelelwech, amemutech olemi yomset, ako sorwech en neya, amun eung bounotet, ak kamuktaet, ak torornatet, akoi koigeny. Amen. Kongoi mising en boroindo nekokeib tugul nebo saet sikotestai kwa Jehova nemie akoi ityi kot magutikab mugulelwekyok en atkai tugul. So boroindo noib en nguni ko nenakochi lagokab Sunday school. Koi boroindo akichek kolos Jehova en tiendo netindo ak ityan komwa ng'alekab metit. Otokotin lagokab Sunday school nyobendi olosu Jehova.
Bwana, kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana, kwa kuwa yeye ameniona. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abikal Chirote. And to share memory verse from the book of Psalms 23 verse 1 says, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abrak Peta. I remember from the book of John chapter 15 verse 18. It says, if the world hates you, just remember it hates me first. Psalms chapter 137 verse 1. It says, by the rivers of Babylon we sat and wept when we remember Zion. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Kroch and I have a memory verse from the book of Revelations chapter 22 verse 13 and say, I am the first and the last, the beginning and the end. Job chapter 42 verse 1 and say, I know, Lord, that you are so powerful, you can do everything that you can. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Faith Chebet and share memory verse from the book of Psalms chapter 106 verses 4. It says, remember me, O Lord, when you help your people. Include me when you save them. Joanna kurga somo koitet taman ak lo komwoe kole amun kicham Jehova kwai missing kot koyoku werinyin ne inegei simalus agetugul neyoni kainenyin ako sikonyor sabandab koikeny. Mathayo kurgat mut ak koitet sisit komwoe kole boiboen chetililen mugulelwekwak amun tun kere Jehova. Kongoi missing lagokab Sunday school ngobirurok Jehova akotestai kwaiwok nemie. Yobortoi kora miendab Jehova akotesetai oneti akichek kora chekere akot en olimbo gaa kotestai kwaiwok Jehova nemie akobelisiewok. So boroindo nekiibe anyun nguni ko boroindo nebo sirutik chetililen ako tomo kebendi kenyoru tiendo 31 en tienwogik chekilosunen Jehova nemwoe kole sobondonyun yai bet ak yeibata kenyoru sirutik chetililen. Sabondonyun yebit Jehova
Tos minamene ute Lakwenine chuchuni Agon koma magegi Koma utiene mati Sejamnyo Bogot ko sigip sengwe Atebes ko sinyate Agogim ko sirme que bandamu Aganyona mutinga Tosanyoru rigena Tosijomone nima Mingi jamyenyo Aragene nata Nyitanta mirmirengu Sigote sak jamyenyo Jehova kongoi neo mising amu kou kotugul kandoinatet ak kebeberta nekakebunu nani ale kakoberurin kebeberwek chekakebunu kong'ete kangetou tuyet akoi yukimite kokanatachin kebeberta nebo sirutik chetililen kikuren Faris Chirchir ako tomo kesoman sirutik chetililen kan kebe taitab Jehova ing saet ongesaw kimi taing'ung baba nenyo Jehova netoror mising sikobit kilosu kaineng'wa kemwa kongoi Jehova amu ng'oliot nekaichopchi bikuk Jehova ing saishechu sikobit Jehova kobunchi kaberuretik sobonwekwak ak kobunchi kanaptaet Jehova ing kaset nebendi kokase ichek Jehova nekasochi ale konain inye inyegei neikamuktoindenyo ako ii Jehova nesobe koigeny amu kakindegei eunekuk ing kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyandenyo amen. Kitesetai kenyoru kanetishet nekoketonon eng kasarta nekoi namache amwaun kongoi inye nekoitestai isub ak inye nekoinyoru kakuyet nelel akobo boisietab tamirmiriet netilil eng emetab biik chesoptos kokakebwa kakwautik cheloen namache amwa kongoi amu tomo ing'et nosaun kora ale sikobit kokimitin Jehova sikobit eng kila betut nekiityinin itinye kimnatet nelel nekose ng'oliotab Jehova. Kokikesu kebeberta nekokiker akobo sobetab Saul komakomi tamirmirietab Jehova koboto inendet ne betutab raini ketesetai kebendi keker sobet nebo Judas ak itya keker sobet nebo Petro ak ingot koyam boroindo keker sobet nebo kristianindet nemitei nguni. So ng'oliot nekitonone eng betutab raini ko ng'oliot nemwoe kole betut ak lang'atut nekimakomi kipsengwet koboto Kristo ak alamalaikik anan betut nekibakakta kipsengwet Kristo
ak alamalaikkyik kotepchigei ichegei komami Jehova koboto icheget. Kinyoru somanet netai kobun kitabutab Johana kurgenyi ko 13 taune 1 age somanate agoi 4. Johana Injili kurge 13 koitenyi ko 1 agoi 4. Ak kingotom koit igortab Paska konai Jesu kole kakoit sainyi newendi en ng'ony kwo ole mi kwanda. Ak kikocham chechik chemi ng'ony kocham anyun agoi betutab let. Ak eng saitab amitwogikab lagat ko kakonde oindet ng'wektaet muguleldab Judas Iscariot nebo kap Simon. Ko kakonai Jesu kole kakonde kwanda tuguk tugul eunekyik ak kole kibunu Jehova ak wendi ole mi Jehova. Kong'et eng amitwogik ak konde taban ngoroikyik ak konam anget nekiusegei ak kokermengei. Ni ko lang'atut agenge newendi kochoboksek Jeiso sikobit kokoitogei sikobit kebar inendet. Nakamwa siret komie kole kingoit sait noto ko lang'atut nekibo mwisho ne lang'atut nebo Paska konai Jeiso kole kakonde Jehova tuguk tugul eunekyik. Nengisoman ng'alechoto komwoe kole kikibakakta Jeiso koboisiechigei inegei kokakoistogei kipsengwet sikobit kola nyigisindo ak milet nekiloe chito eng kenyisiek cheloen. Ni ko agenge eng lang'atusiek chekichamcham alamaliet ako chamcham Kristo inendet kasarta nekakemeto chito nekotoigei eng lang'atunoto agoi betut nekakikartat inendet eng kimurtoiyot ak itya kong'et eng betut nebo somok. Noto amune kamwa ale ng'olyo nekitonone ko nemwoe kole betut ak lagatut nekikibakakta Kristo ak alamalaik koboisiechigei ichegei. Ng'olyot nekakisubu ko nakamwa kole kiinde Setani muguleldab Judas ng'wektoisiet. Amache aketyigei koite nebo 2. Ak eng saitab amitwogikab lang'at ko kakonde oindet ng'wektaet muguleldab Judas Iscariot nebo kap Simon. Yu kakisoman ko kimatakomi tamirmirietab Jehova, kimatakomi Jehova koboto Judas. Kakoistogei ak kebakakta Judas koboi Setan. Ko kit nekayaak eng sainoto konam kong'wekta kiptaiyandenyi. Kainam kong'wekta Kristo Jeiso nekikure inendet koek agenge eng alamalaik. Kang'wekta Kristo Jeiso nekikochi boisiet koek inendet nenamu chepkondok chekicham kiyumi. Kang'wekta Kristo Jeiso nekikiptaiyandenyi. Amune? Amu kakoistogei tamirmirietab Jehova eng sobetab Judas. Keker tuguk cheyookse yo kakoistogei tamirmirietab Jehova eng chito, makoiti kiptaiyandenyi kobunji komonut. Amu abwoti kasarta neking'ololdos akot Kristo alamalienyi koteb kole ong'o, ko alake kole i Elijah, ko alake kole i maotiot. Koteb Kristo kole aniokwe kolen ong'o. Komwa Petro kole i Kristo nebo Jehova nekonech sobondab koigeny. Kasikobit amwa ng'olyondoni komu kakong'alal alamalaik ak itya konai kole Kristo ini ko ng'o ako ng'o chichi. Lakini kakonam koistoegei tamirmirietab Jehova Judas kong'wekta kiptaiyandenyi ak itya konam komakoker Kristo ko weritab Jehova. Noni ale ngiker eng sobetab biik chechang komi ng'wektoisiet nguni eng kebeberwek chechang. Mi ng'wektoisiet eng kapkasi, mi ng'wektoisiet eng kanisa, mi ng'wektoisiet eng kandoinatetab emet. Nengab inyoru biik kokoshindos rani, ngomi karon ko kakonam kong'wektagei. Ani ale kikas biik chekikibar, kikas kibendoni serkalisiekab emet, kikas kibendoni kandoinatosiekab kebeberwek cheterter. Amune? Komu kakoistogei tamirmirietab Jehova. Nekaibor kole yo kakoistogei tamirmirietab Jehova
komakobitu chi nekekonyiti. Abwoti ngalalet nekingalal Isaya komwa kole tun koitu betusiek chebichien koityin emetab Israel. Eng betut nekakoistogei Jehova kole kinomi keisto tieiwot age tugul. Amakobitu kasetabit eng biik cheechen ak biik chemengechen eng kenyisiechoto. So kakonam kongwekta Judas kiptayat nenyi. Kakonam kongwekta chito necham komi tuwai nekikwai boisiet kibagenge ko kakonam kongwekta. Onginakte kebe 26 eng kurganoto bo 13 kotakemiten Johanna 13 onginakte kebe 26 sikobit kekas kit nemwoe. Kowal anyun Jeiso kole inendet neakochini kerutiet yekaburburte. Aingo kakoburburta kerutiet kokochi Judas nebo kap Simon Iscariot. Ak ingo kakotach kerutiet kochut setan inendet. Kolenji Jeiso inendet anyun yachokyi neimache iyai. Komakonai chi chekimi amisiet kole kamwochi inendet akobo ne. Amu kilen alake eng ichek kolenji Jeiso ial tuguk chekimache eng igorto. Amu kitingoti Judas lolet anan kolenji kokochi kiy kibananok. Kingo kakotach anyun inendet kerutiet komanda ngunoto akikemoi. Kamwa ing koitet nabo 27 kole kingo kakoburburto Jeiso kerutiet akokochi Judas komwa siret kole kichut inendet setaniat eng sainoto. Noto amune kamwa ale ni ko langatut agenge nekimokomi kipsengwet koboto alamaliet ak Kristo Jeiso. Amu kotoi ko kimi setani tuyonoto. Nganda kimokoker alamalaik ko kiker Jeiso setani komi tuyonoto. Akot Judas akine komakonai kole kimi setani tuyonoto. Amu ki kembout nekiinege, kembout nekibo igorto nebo Pasca nekibitune katyaknatet eng emetab Israel. Ibwoti atkenye komi lagokab Israel emetab Misri, ko kembout nekikitile ngoliot nebo kamanut mising ko kasarta nekibore toiwek ak kityai bororietab Israel. So kakochut setaniat Judas ako kakechomchi kwai boisiet. Makoleji Jeiso acha matiyai. Lakini kakimwochi keleji wi akichokyi iyai neimache iyai nguni. Maikuye alamalet kole kikimwoe ne. Mukole kilen alak kakileji kwo kotoret kibananok kokochi rabinik chemache. Kolen alak kakileji kwo kwal tuguk chekimakat chebo igorto. Lakini angisubi ko kakityach Judas kwai boisiet ne kichopchigei Judas eng muguleldonyi. Kinoktoi kebendi kitabut nebo Luka anan kiwekchinigei kitabut nebo Luka kurgenyi ko 22 koitenyi ko 3 akoi 6. Luka kurgenyi ko 22 koitenyi ko 3 akoi 6. Sikobit kekas kora kit nekabit nekasir akine mautiot anan nekasir akine alamaliet Luka ko agenge eng sirik chekasir kitabusiek 2 eng kitabut nebo arorutiet nelel. Page 969. Chebo Kalenjin ko 969. An kitaun agenge. Kirik anyun igorto nebo makatinik chemakinde mermerek nekikure Pasca. Ak icheng disik cheechen ak sirik ole bortoi inendet amu kiiwe ichek biik. Ak kichut setani Judas nekikure Iscariot nekiage eng 12. Ak iwo kongalal ak disik cheechen ak kiptainik ole ngwektoitoi inendet ichek. Kiboiboitu anyun bichoto ako chomyechi kokochi inendet fedhaishek. Kocham anyun inendet akocheng boroindo kongwekchi inendet ichek eng ole mami biik chechang. Ikere boisionik chekakotestai. Kakoit kasarta nekakonam kopangan Judas tuguk chekoromen akobo kiptayat. Netai ko kakonam kongalal ak tisik cheechen sikobit kongwekta weritab Jehova. Nebo oeng ko kakonam kosom kikochi chepkondok
sikobit komwekta. Nebo somok komwa kole kicheng boroindo nemami biik chechang sikobit komwekta. Tuguchu tugul kingen Judas kit netesetai. Kingen kasarta nemi Jeiso inege, kingen kasarta nemi ak biik chechang, kingen kasarta necham kowendi taban sikobit kosa. Amu kingen program nebo Jeiso. Ko ki agenge eng kalamalaik 12 ko kingen tetutikab Kristo Jeiso. Noto amune komwochi tisi kolechi akonye ole mami biik chechang, inyomwoiwok sikobit onam inendet akorwokyi. Kakochomyechi koboto biik chekimukomoche Kristo Jeiso. Neboru kole yo kakoistogei tamirmirietab Jehova, kinomi kechomdos ak kiptengekinik ak kyai tuguk chemoche kiptengekinik. Nekaker ko kakobit kora ngwektaet neo amu kakocham rabinik ak koutye kiptaiyandenyi. Kakocham chepkondok kosir kiptaiyandenyi. Angololi eng kenyisiek che ngabo kose kele kokilipan biik sikobit kobar biik alak. Kose kele kokikochi chito rabinik chekile sikobit koboris. Ko yo keker tuguk cheu chotok eng emet komatin korus eng kwong'et. Nai ile kakoit tamirmiriet neya ako kakoistogei tamirmirietab Jehova. Chito netinye tamirmirietab Jehova komatoche rabinik sikobit komwekta chito age. Matoche. Chito netinye tamirmirietab Jehova komamwektoi chorwenyi, kobate ribe chorwenyi sikobit kotebi kibagenge. Ibwoti tuguk chekiyaak eng betusiekab taunet komite Kain ak Abel kokoito kokochinoik. Mwae siret kole kinam koyut ng'etkonda Kain akobo werit netupcho Abel. Komwochi Jehova kolechi kakorik tiseiwotab tengekto mi kurgotiku ako ikilgei sikobit ikirinde. Akose tekuyo amuin tuguk cheyookse eng sobetab Judas ko tuguk cheyookse eng emet nguni. Tuguk cheyookse eng emet nguni. Oldoi biik alak, oldoi biik choronokwak. Akot ngot ko maalda kebar, kwoldoi kobit konyor ng'emisiet eng sobonwekwak ak konyor ng'emisiet eng tugukwak. Mitei ng'wektoisiet neo nemitei kwenetab biik nguni. Nengabilen iker kasarta nebo siasa, kasarta nekicheng'e kandoinatosiek, konomi kong'wektogei biik ichegei eng ichegei. Netebegei ile ne kit nekatestai. Nekakose tekuye sikobit yakeit kasarta neu notok itebegei ile imi ole bono. Tos itonone kurget ingiro yakait kasarta neu no, kasarta nekakonam kobit ng'wektoisiet, kasarta nekakonam kocham biik rabinik kosir tuguk chenyolu keyai. Amu rabinik chu kikochi Judas koma rabinik chechang. Kimwoe kele kinekit silingisiek 30 chobisiek choto. Ako kimatakwam kora rabinik choto eng tai yun eng sobenyi. Lakini kakocham rabinik kot kosir tuguk chekimokyingei kobun kiptaiyandenyi Jeiso. Ngebe kitabutab Matayo kurgenyi ko 26 kaitenyi ko 14 agoi 16. Matayo 26 kaitenyi ko 14 agoi 16. Kiwanyun age eng yoto 12 nekikure Judas Iscariot, lemi tisik cheechen ak kole ochome okono ne sionde inendet eunekwak. Ak kikamong ak kikomonji inendet fedhaisiek 30 akobo yoto kocheng boroindo neng'wektoi inendet. Kokwa Judas koteb kole okonone sikobit okonok ona. Okonone sikobit okonok chichi obar. Kole kikikomonji fedhaisiek 30 sikobit komwekta inendet. Ni ko ng'oliot nengilen iker ko kamukonyolu koyaak. Lakini amu kakoistogei tamirmirietab Jehova ko kakonam kobit ng'wektoisiet. Kakonam kobit tuguk chekamukonyolu eng kwenetab choronok. Angen ale ngeng'alal akobo Judas ak Alamaliet kekere ko tuguk cheloen. Lakini ngeweke kokwotinwekyok ak sobonwekyok, tia choronok cheng'wektogei raini.
Cha biik chemwoe kole ii chorwenyun, lakini ngomi arawet nenyone ko kakowech akonam kobongochi tuguk cheyachen. Cha biikab kokwet chekosindos raini, ngomi wikit age nenyone, arawet nenyone, kenyisiek 5 chebwone komakokeregei bichoto. Itebege ile kijut ne bichoto. Ng'olyot nekibit ko kiistogei tamirmirietab Jehova eng inendet. Takemi Matayo kebendi 22. Ako takemi Matayo kebendi 27. 27 koitenyi ko 3 akoi 5. Matayo 27 koitenyi ko 3 akoi 5. Anasom kotomo kesoman Matayo, anasom kewekyigei Luka 22 sikobit keweke yoto. Kewekyigei Luka 22 koitenyi 47 akoi 48. Kewekyigei korok Luka 22 koitenyi 47 akoi 48. Kamwa ale ng'olyot nekitonone ko ng'olyot nemwoe kole betut ak kembout nekibakakta kipsengwet Kristo ak alamaliet kotepchigei ichegei. Luka 22:47 akoi 48. Ak kingotokong'ololyo kero, tuyet koboto inendet nekikure Judas age eng 12 kondoune ichek ak korikyi Jeiso sikong'utut. Ak ilenji Jeiso Judas, ing'wektoi weritab chi eng ng'ututet. Ak ingoker chekimi koboto inendet kit nemoche koyaak kole kiptaiyanani kiyeb eng rotwetab chok. Ng'olyot nekakinyoru eng yo ko ng'olyot nemwoe kole king'wekta Judas kiptaiyandenyi eng kang'ututet nebo kaberberisiet, kang'ututet nebo lembech, kang'ututet nekingotepche kolen kae kii nebo iman, lakini eng iman ko kimakomi kiptaiyat koboto inendet. Ngewekyi anyun Matayo 27 kokimite koitenyi ko 3 akoi 5. Ak ingoker Judas anyun neking'wektoi inendet kole kakorwokyi Jeiso, komwa indara ak iwekyi tisik cheechen ak boisiek fedhaisiek 30 kole kayai tengekto amu kang'wekte korotik chematinye tengek. Ako kile ichek botech eng ne yotinyegei. Ak iwirchi fedhaisiek 1,000 ole tilil akomanda ak iwe anyun koketkei. Kakoit mwisho sobetab Judas eng oret nemakararan, eng oret nekonu orogenet. Kakong'wekta kiptaiyandenyi akitya koker kirwokyin nakamwa kole kikirwokyi kirwoket nebo meet, konam komwa kole nga kimatoe kounoto, konam komwa kole ndakikanai ko kimatoyoe. Acham komwoe biikyo kole makilote indara, kole yakakoyaak kito komakomi kiy netakimuchi keyai. Kiit nekiyai Judas ko kiib chepkondok akolechi boisiek otyachichi, kolechi boisiek mabotech, kakitwoisi kiit nekoimoche ak kiit nekokimoche, kowirchi rabinik 1,000 akitya kolabat ipkoketkei. Kakesunet nemakararan, kakesunet neng'wang, kakesunet netinye orogenet. Ani ale ngesoman yotok yo koyoche ketebekei tebutik chechang kele anganda kitebi Judas ak Jeiso kenyisiek 3 ko kinyorune kelchinet. Tos kinyoru ne eng kenyisiek 3? Amu mwisho ko kaiketkei chichoto. Netamirmirioni kinye nikijute chichi ko nakakoket kotakai konde rogoet akoket kwa kererit akoket kwa koretab maat. Nini kokonech kora kenai kele yotesetai tuguk cheu chotok eng sobetab biik, yotesetai biik kong'wektogei, yotesetai biik kochome chepkondok kosir sobetab biik alak, yotesetai biik kosose kiptainik kwak, yotesetai biik kochomegei ichegei eng ichegei,
ko tos kakesunenyi ko ne? Tos kakesunenyi ko kororonitu ana yoitu kakesunenyi? Ani ale ikose eng kenyisiek chekimite rani kele koiketkei chito nekile, koe kerichek chito nekile, kobargei chito nekile, koyoche itebekei ile tos tamirmir ne nekete chichi? Tos tamirmir aina gani nekaket chito kotai konde rogoet? Tos tamirmir neu ne nekaket chito kotai konde koe kerichek? Yo keker chito koyai tuguk cheu chotok inai ile kakoistoegei tamirmiretab Jehova. Cham komwoe kipsomaninik chebo psychology kole ya kakoit chito yotok ko kakoit kiwango nekure depression. Ko nebo koite chito kiwango nebo depression koboru komie kole tayari kakoistogei tamirmiretab Jehova. Amu kamwa tamirmiretab Jehova anan kamwa Kristo kole mokerer met eng kit age tugul amu ami koboto akoi kakesunet. Kakoit anyun mwisho sobetab Judas. Ibwatu kingolole sobetab Saul. Kakesunetab kei nebo Saul ko kiib kebar betut neisubu eng luget. Kokomi ak chepsokeyot langat. Kituiyo ak chepsokeyot kembounoto ak ingoeche karon angomi saa sita ko kakokeskei sobenyi. Nekitebekei kele kiwo ano Saul? Tos kiwo kipsengwet? Angot ko komi ak chepsokeyot langat kotyeme koteb ole kibendito ak betut neisubu kebar, ko tos kiwo ano sobenyi? Oroni Judas akine kakongwekta kiptaiyandenyi, kakoker komi kapkirwok, kakoker kaketil kirwoket kole makotilu koi sobet, kanalabat bo agartatkei, ko tos kiwo ano sobenyi? Nekakose takikuyo amu mi tuguk chemengech che ngap kotesetai eng sobetab biik ak kekere che kuit nebo kawaida, kekere kuit neu nyalunot. Yo keker kongwektogei biik, yo keker kososegei biik, yo keker komite tiyet kwenutab biik, itebekei ile tos takomi tamirmiretab Jehova kwenunywa? Amu notok ngolyo nekokichenge eng yun kakebunu tugul. Ko kokichenge ketyem kele tos takomi tamirmiretab Jehova koboto chichoto, sikobit komanyasech tuguk. Ngap sait akoit komanda chito eng kipsengwet, komanda chito eng emoni, ko yekakomanda nyiketyin akemwa kele kokwo kipsengwet, kokwo kipsengwet. Angelen kowo kipsengwet ko tuguk chekomi orinyi, tuguk chekomi sobenyi, tuguk chekoyoe chichoto kochore tugukab emet, chito nekomokosindos ak biik, chito nekikoyait atebenyi eng taitab Jehova. Lakini karo kityo nyikeng'ole tuyet kemwoe kele kowo kipsengwet chichoto. Imuchi ne komwa chito akolache kinoe ne kit nekomwa dakikab mwisho. Kilya masom nyoetab kap Judas? Amu kitawendi akolechi Jeiso to nganda kakirwokuni ako kakebarin yu iwakat. Lakini amu setaniani kakochut inendet komakokochi nafas nebo sikunet, makokochi nafas nebo koweke. So nekararan kenai amu ngolyondoni ang'olole asubu ng'olyot nekimwa Daudi atkinye kole Jehova meistoena tamirmireng'ung netilil. Kikamwa ale kimwa kunoto Daudi amu kiker kaimutik chekibun chito nekindou eng inendet nekekure Saul. Inendet nekibutyin ketubet, inendet nekitoreti eng lugoshek, inendet nekitoreti eng boisionik chekiyoe. Koker pichinwek chekibun Saul akitya korir kolechi Jehova meistoena tamirmiret netilil. Kokamwa ale ni ko agenge eng kembout nekakobakakta kipsengwet kotononjigei Kristo inegei, kokas kit neu ya mami Jehova koboto inendet. Eng tai yu kibendi ikose rirek chekirir Kristo kango kakeuto eng kimurtoiyot, korir kole heli heli lama sabaktani, baba kalya sibakakta. Ne ngisub eng kembounoto kikichopchigei Paska ko kikakonam koistogei kipsengwet, kobakakta biik, kobakakta Kristo kola milet ak nyigisindo nebo chito. Kokangobakakta ko biik chekimokochobotin mugulelwekwak, biik chekimokolititen ko kinam kobutyo eng kembounoto akochut kaimutik eng kembounoto. Kakokeskei sobetab Judas, kakokeskei bandanyi. Moche kebe Luka 22 keker sobet nebo Petro eng nwokindo sikobit kenam eng wikit nenyone. Luka 22 koitenyi ko 31 akoi 35. Takemi kembounoto, kembou nebichi mising nekakonin atindonyo nebo betut nekibakakta ng'ondet kosopchigei inegei kokakoistoegei Jehova sikobit kolak Kristo nyigisindo nekibo chito. Luka 22 koitenyi ko 31 akoi 35.
mwae sirutik chetonone kole sip komwae kole tiitos Petero. Simon kero kakosom setani kole konamak sikosesa kou nganuk ako kiasa kobo inye simabek kayaneng'ung ak yekaiwelelgei na yekaiwalake ikimit cheotupche ak kolenji inendet Kiptaiyandani kochoboke kebe twai korkoret akot meet ak kimwa kole amwaun Petero kotom kote kipsoiywet rani iesho konyil somok ile mengen ak ilenji ichek kingoka koyokto komatinye ak ilenji ichek kingoka koyokto komatinye akot lolet anan suberet anan kweonik kotos kirarta kiy eng okwek ak ile marorwech kiy. Ng'olyot nekakase takinyoru eng yo ko nakakemwochi Petero kelechi takemi kembout ne inegei, kembout nekindoi weritab Jehova eunekab kiptengekinik. Nakamwa siret kelechi Petero kakosom setani sikobit kosesak kou nganuk kobate kasa kobo okwek ako etun keng'et amu mame kaneng'ung ikimit cheotupche. Kole Petero aja achobot kebe twai korkoret akot ndakibendi akoi meet ko achobot. Amache itebe kele king'o neking'ololi eng Petero betunoto, king'o neng'ololi amu kangokakeit ole ui koesio kole mongeni, ibwotyi kangokakeit kapkirwok akitya kikikyi Jeiso koiwe maat eng sang kelechi akot inye ko ikalilindet mwekten ng'alaleng'ung kole ng'ololdoi kobor kole ibunu Galili. Mwa siret kole kichubis kole mongen chichoto. Ako chito nekamwaat kan kole achobot kebe twai akoi meet kergei matingauit ko achobot kebe twai. Noto amune akamwa ale kembout nekikibakakta ing ng'ondet kosopchigei inegei, kembout nekibakakta kipsengwet Kristo ak kalamalaikchik kobaigei setan. Ki eng yu king'ololi ko kitom konyo tamirmirietab Jehova, kitoko Kristo nekimi ko inendet nekimi nabas nekitabo tamirmiriet netilil ko amu kimi komwa kole yekait kipsengwet ayokwo ak tamirmiriet netilil ko nekakase taiker ole uu kasarta nemakomi tamirmirietab Jehova. Ekas kit nekakimwochi Petero kakilechi kakosom setani lakini kasa kityo ngono kobo inye simabet kayaneng'ung lakini yetun kaing'et ak ikimit cheotupche. Kelechi esho konyil somok rani ko esho kole aja maesho aeshoite nono ako nekimi twai. Mi ng'alek chetanyekisubi ing yo chekobo rotok kakebunu kasarta nekekas kakile kikinem rotok ak inam boriet eng kembounoto nekaibor kole kembout nekimatakomi kipsengwet koboto alamaliet ak Kristo Jeiso. Nesaenyu rani ak ing betusiek tugul ale taiker tuguk chemengechen cheibune eng sobeng'ung, taiker tuguk chemengechen. Judas ko agenge eng alamalaik chekibun tuguk chekikere ko roisi kong'etat kinye koamchin ng'etkong mwaita nekikikon konerech kole amune sikobit kiserser mwanik nekotakioldoi sikobit ketorete kibananok ak tuguk chechang chekiyaan Judas chekililen iker ko tuguk chemengechen chekabikerchini sobetab biik abikerchini sobetab biik tuguk cheu choto lakini mwae ichek kora kole kibendi kipsengwet. Akot Judas kimwae kole kibendi kipsengwet, melile kikoesio Judas. Noto amune mabutat kasi, kitabutoni kasi, kitamwae kole mamachin anawektagei amu kimwae kele Judas ini ko kimi boisionik chekiyoe, ikasomonchi chi ng'alekab chepkondok, kiingen ng'alekab rabinik kole kiriptoi rabinik ko kitawekse kasinyi kokwai boisionik choto. Lakini amu kakonamchi setani ole ui ama konai kole mami kipsengwet koboto inendet kotestai kotebe yoto. Nokase taichikil sobeng'ung inye neikerech neikero kikose orani ale tos tuguchu kakimwa komi oring'ung, tos mi oring'ung. Ngot komi oring'ung itinye nabas amu kakong'ongseun Jehova naet nemamache iorogen, mamache iimgei. Amache iyan ile Jehova nekakong'ololun komuche kotyachin ak yekainyoru katyaknatet inyoru sobondab koigeny ak itebi koboto Kristo Jeiso
moche kitukyoto betutab rani sikobit eng wikit nenyone nyikebe ketoben kora kembounoto ole kiu kot koit ikuye komie kasarta nekakimwa kele yo kakoistogei tamirmiretab Jehova komakomi koboto biik ani kakoistogei kipsengwet komakomi koboto biik koune sobet. Ongesa kana mwaun kongoi neo Jehova amu ekonech ng'ang'et ne inegei Jehova, ing'any kabwatutikyok, ing'any mugulelwekyok, ing'any naenyo Jehova. Nini kokonech keboiboitu nebo iman amu in yo kakinyoru naet nelel Jehova koyome kitoror kaineng amu ni ko chomyet neo mising ya kenetech Jehova keistoegei mestonok chebo bunyot, ya kenetech Jehova kenai tuguk chemi orinyo no kimwoe tiendo Jehova kole isyacha sikobit anaigei Jehova ak asiku eng tuguk chemobo iman. Sochi ichek tugul chekakosyach ng'olyononi mugulelwekwak ale Jehova rutechi ak itya ikochi sikunet nelel ak ikochi sobet nelel ak muguleldo nelel Jehova sikobit eng tai yun kibendi koek alamalaik chebo iman cheiborto miteng'ung Jehova ak kobarta torornoteng'ung. Kakerkong kimnatosiek tugul chebo bunyot eng kainetab Jeiso. Rimet nekikotekyi kabwatutikab biik, rimet nekikotekyi mugulelwekab biik, kokang'at Jehova ale ingotutokis tugul eng kainetab Jeiso sikobit koek biikuk chenyolunotin yekikeni bounoteng'ung. Amu kasayani eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Nen kemwochin kongoi Jehova amu kakwai nemie kotar kakong'ololwech eng betutab raini en oret ne inegen neyomegei kebe tainyin en atkai tugul sirutik chetililen sikotestai kwa Jehova nemie yekitesetai keboisien ako sirutik chekenyoru betutab raini kotestai kong'ololwech Jehova en oret ne inegen. So kibendi kebeberta nekiyote Jehova en konunoik nekitesetai kemwoe kongoi komaking'etosi amu boisiet neking'atech sirutik chetililen komwa kole keyai boisiet ketyi boisiet nebo Jehova kibagenge. Ko yekitesetai kibagenge ko amun imiten en ole imi en nguni komuch iityi kebeberta nebo sadaka iboisien paybill number 400-222 account ko 562865 paybill number 400-222 account ko 562865 ngotestai Jehova kwaun nemie yemai itie boisioni ko yon kitesetai eng kebeberatet kenyoru tiendo nemwoe kole yai neimoche koyai Jehova nemoche en sobonwekyok. So yekitesetai eng kebeberatet kenyoru tienon ko ngetestai ketyi kibagenge boisiet nebo Jehova.
So aka yon ko nan kemwochin kongo Jehova amun kakwaiwech nemie kakemuch ketis boisiet tugul kibagenge kotestai kobirur boisionikab eunek en atkai tugul boisiet newendi kotor kobek wikit kwaun nemie akobelisheun akoityi magutikab mugulelwek chok en atkai tugul. So kibendi kekere saet nebo sadaka. Kan kemwochi Jehova kongoi en kokwek tugul che kawoyoku sadaka chekwok moche kebe taitab Jehova sikobit kesom Jehova koberurin ak kwaun nemie ak itunen en sobet nebo emoni. Ongesa. Anamwaun kongoi neo Jehova amu bikuk chekakoebit ako kakokasinit Jehova en oret nebo konunet. Kokakokon tugukwak Jehova sikobit keyai boisieng'ung. Nekasochi Jehova ale iberur ole kainemune Jehova. Angot komi rartaet age tugul netinye en sobonwekwak, rartaet age tugul netinye en boisionikwak, rartaet age tugul netom koityi en somenywan Jehova. Kokasom ale iyat tirishet nebo kipsengwet ak irongyi kaberureng'ung. Kou yekemwa en Malaki ile irong'wech kaberuret kot komakomi ole kindoi. Kokasom Jehova ale iberur amu kakokasit Jehova ako kakokonyit kayomiseng'ung. Ara kaberur ichek tugul Jehova sikobit en betusiek chemi tai kotinye baornatet nemwoe kole kioboisiechi Jehova ako mabakakta Jehova. Kou yo kimwoe Daudi kole kiaming'in ako kaosit ako maker nebo imanda kebokokto. Ko kayanin Jehova ale mebokoktoi bichu ako iribe ichek sikobit kekonyit kaineng'ung. Amu kasayoni kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptayondenyo. Amen. Saaga yani konan kemwochin kongo Jehova amun kakoyoiwech nemie en tuyet nebo betutab raini. So kitochin en atkai tugul sobit ketesetai kibagenge kunitet kochomwech Jehova ketesetai kikilegei kibagenge ongetestai kisub kora tetutioni akwai Jehova nemie. So aga yon konan kemokyingei mieindab Kiptaya yekibendi kora sobit ketuye kora en wikit nenyone kochome Jehova. Kongoi mising. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.